Say yam akwa baby na me se me ko nsoma saba fi se Nadom Herbal Center ba oba fefete na dwam beboa ye nro ahodo a wormo e dia ba adwama so no ya to aso di ho enkomo ntimi wie pede na se mambo atema ye crowd e de ya hosepe no e bebre oba pa no pa yam ache na bibi aboko de amofe glass nkwa sa na me doctor ho ye de na me adom no ho ye pa so na o hwe weni mo ai o do ho to so a oswen sa na esi o kape onu beja issue anti ebrano so me ya sure se be baso me amedo be kwa ha me da se oba pa ye hwe enuro awodo a Nadom Herbal Center ewo okay ebusia no pay me din check ese if we Nadom Herbal Center every obibia o hwe yen Nadom Herbal Center ye producing nafa X-Vein capsules nafa X-Vein mixture and afenso nafa Lady Clean and pay ye be shase e de free nafa Lady Clean and no say net e wada kem kama sawa e hye ho enti we hye kakra egu asawa nim na odi akoha mekra odi be hye ahemfie ho menua ba no pay wo hwe me infections aja ahemfie ho nom aboso we treat ya endru a obati bia ba kope bia to so still na enko obi ha no wanu no de hye ho no de hye ho still na enko and pay so otemenka ene e last stop if you say selma won kana fa Lady Clean na ebe isa ha ni na e de fi ho no mo e de amam sa himfie ho na keka menua ba se ensonso abegu ahimfie ho tumi se ahimfie ho kwa se ni kala bi ho no mu kwa se asesa kala aye ho no ma ye bibie wo ho de sa odwun kura wo nti ase menua ba bo modern se won sa beka na fa Lady Clean ebe boa e isa ha ni na efi ho no mo e de amam men na ho de bia meka sentena ho ma wo ka nya wo ka obu ho no mo a emema ne ba no mo ko because ahimfie ho no mo nya ni sebe mo fa nchebe enko ye nsi pinsita emema so mo kasa pa o this week here me ti se emema mienu ye ko ba ko frɛ ba ko wo food so e no ka che de se lady na equation no wedding ase no oni me se still nka no fitim no na dwegu so da so aye kese na de se me your banti me ti e eye me yasa me nya ya aka me bisa na se lady no me pene number so me ko kapa me ka se me yenkumo hwenti na me ye di na nya me hwe enti wo ha sho ba yi na wo hwe o de be na nam ho no mo sa mema we o ko samba bio o de ko hye ne grandma na ne grandpa bi o tin baby e dwen ne ho Chese Mr. Bomodern sa won sabeka na fa Lady Clean na emo yi sa ha ni na mfi ho fo ma obi wo no obu ni se wia na eja ne nka obu ni se wia so bi egu no so na egu no e de nka bi enenam minya ba Bomodern sa won sabeka na fa Lady Clean bi ebeboa eyi sa ha ni na efi ho e de ma so de medi kan ye no sa himfi ho no e na keka wo se nso na ba begu ho se ensu bi na egu nso na egu no e de nka bi enenam Bomodern sa won sabeka na fa Lady Clean beboa eyisa ha no efi ho e de ma menua ba bia akwadwon so a na dwonso ne bank tinketi na ahemfie ho no musan so hyew hwe Bomodern sa wasabeka na fa Lady Clean beboa eyisa ha no na efi ho e de ama na no abrante bi frame se abaya no du abrante de kasa on to me ntina bio na fa me se nya bokyere na ne me nkasa ade get no cheating akofa infection in your man am infections no enya ni na chese wa fa bichi enti omu be ka kire mo ni oba bi o ho so ohun se bibisa akwa on kan kire obe ka kire wa enya ni na chese wa fa wachi obetuma akofa wo washroom ebia ne underwear no krosi ya wo no asa akota ma hye enti no kwan wo bebre wo ho no mo betuma nya infection ti se wo dofo no be ka kire wo se we nya infection na eya mu susu nju kwa akire na mo na mo pedro bi mfa mom no mo fa nsesio mo ho obi won so bi awo anase abrabo mu semuti na himfie ho no ebie amaje se okọ ne pastor ho kra na aye nsem pii Bomodern sa won sabeka na fa Lady Clean e be chia mo e no make am person mechanic say top secret na fa Lady Clean be boa esiesi ahimfie ho mo no masa wo be san so esu da dem te sa kwala mo no impempi no e ya na meka se wo no wo use na fa Lady Clean no e de ahye ho Bomodern se wo be no na fa X-Vein mixture ene ne capsules no say ene tie na fa X-Vein mixture ene ne capsules no wo be no we capsules no mixture no ena we ena eye capsules no betumi de we no anom open so betumi de nsu anom na later no one we no e de aka ho enti no insert we no na wonum we no de o mogemu infection no de wo ntini mu nyina ne nam system nyina e ba besene anti no ni nyina ye madro
Mema so we mema betumi anom na fa X-ray mechanic capsules no mema so betumi anom ama no ayeye nti so yo oba na say we treat infection but more than so betu be ma partner because e den chairman dey aboso chairman dey aboso enti na anya hwekra no one we the other no chairman so anya bi ana se be ma no na onya infection na anya hwekra oba no side dey enya bi enti se mu treat amepa mu chow mu mienu na mu treat emfa emmame ba oba ne de ohia we e de aka we hu na ayekombo miensa ba be ma ne de ohia we nko a na fa X-ray mixture no ene ne capsules no nko a obenom se odwon so a na obememu ehyehew odwon so a na insufite bi ana se moje bi eje kire eba ukoje fiche so kodwon so a obechimachimachimachim se ye den na dwonso no emba ya bomoden se wonsa ebeka na fa X-ray mixture ene ne capsules ebeboa eyisa ha no efi ho ede ama we yankasa ye haban ene yendubra ene ye de aye tunkonkon no nwie nkonkonya kire ha bia da bi a doctor fe kukudam so ene agire fidie ho ede ahaban aye adroi kama ye wie nso no empenfo ede stamp esiso se mundre de eje obi abetumi anom ama no ayeye nti se na medi kan ye no oyo oba de ohia na fa lady clean na fa X-ray mixture ene ne capsule se ebia baba mu semta himfi ho no mabia na awo ntie ho no mabia wei ebesan so esiesie ho no kama ede ama wodwon so ana wo ba ho ehyehew e outumi tisa wo ju ho enje utumi se nsuo bi egu nsuo na egu no ede nka bi ene nam abomoden se won sabeka nafa lady clean wo kona nti se ya mesro twemento nti nafa lady clean nafa X-ray mixture ene ne capsule se beboa eyisa ha no na efi ho no mo ede ama wo ye be ma so betumi anom nafa X-ray mixture ene ne capsules no ama no aye yodun so antentem dun so ne mu achimie no dun so na obemem ehyehew a ebeboa eyisa ha no na efi ho ede ama obi ho infection no etina be ma no so cha etuma be ma no shrinke efon aye ketekete ebu ho se o eduabo meni obi nya asem na ano no ka so bebo medua ntire no na sa eduabo na anya me pacho debi infections na tina so cha ma be ma no shrink mo se be ma no na moa na aye ketekete na afi ano no ni na aye kodo se nson bi abegugu ho na nsuo bi egu na nsuo no efi mu ba no so echesa aye se yellow color bi mesrew enya dia eye wo se wo sentina ho anopai so wotemi nka bo modern se wonsa beka nafa X-ray mixture ene ne capsules na enhwe enyisa ha oni na enfi ho no mo enfa emma yendre pharmacy shops and herbal shops a ewo krom ha baby a okwa obenya bi ato bi kire wadwen so ana sementumi ambo house we no interest oba na Adom Herbal Center yentumi emmo said your how ni tb and fabra e better ne te e de ama ye number no e 053 11 56 556 053 11 56 556 053 11 56 556 apomudimpa ema setena panti me don tena ho ma yare enji ni pedua no emo so ema remfin so say herbal shops ana say pharmacy shops a ewo krom ha ba bia no ukwa obenya bi ato afin so send your how ni tie bia no fre na yempe ho pharmacy bre apomudimpa ema setena pase na medi kan ni tena ho ma yare enji ni pedua no emo so Nadom Herbal Center yesi indru papa ewo krom nti ye penododo aso ache baako ye penododo no ebenya na bo ache herbal na se number na me de tu dwa no betumi afre na ya kwan betumi e dia bro ana se bia wuni akra ha we bia wo no mu wa betumi de van no e dia bro nti no distance de nya barrier akra yo nti ene Nadom Herbal Center na yete won mo enka no nuro no nie ene we ne ebo ho dawuro nti wo bowura wo watena ye ho fa number no na bibi tre wadwen said waka no bia wa ayo so yanka odi nti omu ne hu adura ofre wo ma Dr. Penny wo ho obeje so na fei waboa nti yo ba be manuro na si won infections so when treat na show ho che o mote e ma ne nu sa stage no ansa ene ye bode wuro no na so do ho agye mu bi na wahwe abo ho ban yeda sepa nti oba yemfa unsi he nyame aduma na ye besan ahia nti aha na be makwan na ye nkomo na no pay ye de asie pense mo ba wakan da bi mamboatma enso ede ahosepe ebeba kwaso amu afidie na Adom TV fi say wazo ye yeda mwase nshoma season 7 no ye wie kumase audition no ame ya Adom a weekend we so ye watakrade ti takrade ne mpotamu nyina from 6 to 13 wow ju hudi se nkra no ya dia for mo bra na this year de be yiro nkra nketoa 7 years nyumo mo to
den say judges no mo nkwa so wate because unu ne wuyi na firi mu ko hwe de except na ye nya no a wo so mo ya de je ne koso ma na atakradefo mo hwe Adom TV nti ene mpotemu ya like Western region nom ne ade akran ba bi o hye bi o ya ade bia ne ye ne pie e bia na monsroma so na ne nsroma so asran nti nyame yadma weekend sister Sunday bi guy oni team no ebeba ho na fe yato so mo wie ankrade no ene no so ebeto so nti koso ahwe Adom TV ye de ho update no bebo ye ko mambotma ai krado